nuus vanaand, tugstappe word aanbeveel vir 2 senior polisielede in die Palapala saak. Suid-Afrika en China onderteken 'n nuwe sitrusuitvoer-ooreenkoms. En Patrice Motsepe sal nie korrupsie in die Konfederasie van Afrika Sokker duld nie. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse Bulletin. Die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat het tugstappe aanbeveel teen 2 senior polisielede wat by die Palapala saak betrek word. In Oopot se verslag is generaal-majoor Wally Rode en konstabel Hare Gotto uitgewys vir beweerde wangedrag. Hulle het onder meer versuim om die diefstal by president Cyril Ramaphosa se plaas deur amptelike kanale aan te meld. Ondersoekbeamptes sê staatshulpbronne is ook gebruik om 'n ongemagtigde ondersoek na die voorval uit te voer. Beweringe van onwettige aanhouding, die ondervraging van verdagtes en vermoedelike omkopery om die gebeure op die plaas toe te smeer, het ook aan die lig gekom. Daar is bevind dat albei lede polisieregulasies oortree het en nie wettige verpligtinge nagekom het nie. Oopot het die polisie opdrag gegee om tugstappe in te stel en oor die uitkoms verslag te doen. Die geskorste adjunkhoof van die Tshwane Metropolisie, Umashi Dlamini, het verskeie aantuigings weerlê wat teen hom gemaak is tydens sy getuienis voor die Madlanga Kommissie van ondersoek. Dlamini word betrek by beweerde tendermanipulasie by die Tshwane Metro. Hy het glo 2 sekuriteitsfirmas bevoordeel. Een van die firmas het behoort aan die broer van die geskorste polisiesersant Fanny Nkosi. Dlamini het telkens die aantuigings van tendermanipulasie ontken. Die entiteite Gubi Solutions 85 en Ngapashe het die Tshwane Metro miljoene rande uit die sak gejaag vir onreëlmatige dienste. I have not assisted directly or indirectly any bidder in respect of tender TMPD 2 2016-17, TMPD 1 24-25 and TMPD 3 24-25. Move on. Whether I have influenced, facilitated the payment of any service provider, in particular Gubis 85 Solution Ltd. I have not influenced the payment of any company, including Gubis 85. Die maatskappye was deel van 'n lys maatskappye wat deur Nkosi bevoordeel is. I refuse to assist Sergeant Nkosi, and instead I advise that helping him with the request will amount to a conflict of interest. Hoewel Dlamini volgehou het om die beweringe te ontken, moet hy nog vrae beantwoord oor die tenderverwante dokumente wat hy aan Nkosi gestuur het. I have not shared any information with any other person outside the city of Tshwane, except instances illustrated in paragraph 50 of those requests from Sergeant Nkosi. So the simple answer would be that you have shared the information, albeit you say that it was, for now, say it was public information, but you have shared it. Yes. Die kommissie sal weer op 14 April sy werksamehede hervat. Lindiwe Hani, die dogter van die ontslape struggle-ikoon Chris Hani, het in Kwaggafontein in Mpumalanga 'n huldeblyk gelewer tydens die herdenkingsgeleentheid van sy dood. Hani is 33 jaar gelede tydens 'n sluipmoordaanval in Boksburg dood. I had 12 years with him and 33 without him. So the stories are not growing. They return. Each year, they carry more absence than memory. On Wednesday, it did not feel the way it should have when I went to my father's grave. There was a heaviness to it and a sense that we are missing something here. We are talking, but no one is really listening or hearing each other. And I think that's what stayed with me. Because days like that aren't about positions or presence. They're about coming back to what this man stood for, what he said in his own words.
Die eerste beplande vredesamesprekings tussen die VSA en Iran sal na verwagting môre in Pakistan begin. Die Amerikaanse adjunkpresident J.D. Vance sê hy sien uit na positiewe onderhandelinge met Iran, maar het gewaarsku dat Teheran nie die vergadering ligtelik moet opneem nie. Op sy beurt het Iran se adjunkminister van buitelandse sake, Majid Takhtravanchi, gesê daar is ooreengekom dat Iran se 10-punt plan as die grondslag vir die samesprekings gaan dien. Die Chinese president Xi Jinping sê China sal onafhanklikheid vir Taiwan nie duld nie. Hy het in Beijing met die voorsitter van Taiwan se grootste opposisieparty, Cheng Li-hun, vergader. Cheng is in China in wat sy 'n vredesending noem om spanning tussen Beijing en Taiwan te verlig. Xi sê Taiwan se onafhanklikheid sal vrede in die straat van Taiwan ondermyn. Die 70-jarige Paus Leo sal van volgende week af 11 stede en dorpe in Algerië, Kameroen, Angola en Ekwatoriaal Guinea besoek. Die Vatikaan sê die besoek van 10 dae is om wêreldleiers se aandag op Afrika te vestig. Kerkleiers sê die Paus se besoek is 'n persoonlike prioriteit omdat die Katolieke Kerk in Afrika vinniger groei as op enige ander vasteland. Nagenoeg 20% van die wêreld se Katolieke woon in Afrika. President Cyril Ramaphosa het 2 nuwe regters by die Konstitusionele Hof aangestel. Regters Nambita Christabel Dambuza Mayosi en Catherine Mary Savage sal op 1 Mei vanjaar hul poste inneem. Dambuza Mayosi werk tans by die Appelhof in Bloemfontein en is al meer as 3 dekades lank in die regsberoep. Regter Savage is in 2015 as regter in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangestel. Sy werk sedert 2024 by die Arbeidsappelhof. Goeie nuus vir sitrusboere na 'n nuwe ooreenkoms met China bereik word, bly by ons. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê Suid-Afrika en China se pas ondertekende handelsooreenkoms met nuwe fitosanitêre regulasies vir sitrus sal die weg baan vir 'n rekorduitvoerseisoen. Die hersiene ooreenkoms vergemaklik grootliks die verkoelingsbehandelingsvereistes wat sitrusuitvoere voorheen bemoeilik het. Die verkoelingsproses tot bykans vriespunt het voorheen skade aan die kwaliteit van sitrus aangerig wat uitvoerkostes verhoog het. Met die nuwe ooreenkoms word die risiko uitgeskakel. The more restrictions and onerous provisions that we can remove, the easier it is for our local producers to export into the Chinese market. This is also important because from the 1st of May, we are going to have zero tariff access to the Chinese market. And that is going to be a game changer for agriculture, particularly in South Africa. China sê die ooreenkoms bevoordeel albei lande en verlaag berging, energie en verskepingskostes. I believe this improvement will further reduce cold chain energy consumption and the maritime shipment cost, and to make South African cereals much more competitive on the Chinese market. Die Sitruskwekersvereniging sê die regulasies sal die bedryf se uitvoere na China verhoog. Citrus fruit doesn't like harsh treatments, and a lot of these protocols are really harsh and very difficult to comply with. So this is a fair relaxation of those protocols, and in our opinion, it should increase the number of cartons that we can export to China. President Cyril Ramaphosa het herbevestig dat hernubare energie nie vir Eskom as Suid-Afrika se hoofkragopwekker sal vervang nie. Die president en die minister van elektrisiteit, Gosiyenso Ramogopa, was by die Kusile kragstasie in Nkangala, Mpumalanga. Die besoek vorm deel van voortgesette pogings om die land se kragvoorsiening en opwekkingsvermoë te bepaal en te evalueer. Eskom is always going to be the principal generator of electricity in the country. It is going to be. So you are well positioned, but what I love most, Minister, Group CEO, Chairperson and managers and all,
what I love most is that having arrived here and just chit-chatting to people around and hearing what they do. I mean, I heard some people say we're in renewables. We're doing renewables now. So this is the greatest wish I have had for Eskom, that Eskom must not be trapped in just doing fossil fuels and nuclear and also hydro. En nou vir die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. KwaZulu-Natal se olifantbevolking is in 'n bewaringsdilemma gedompel. Owerhede waarsku dat dit tot 'n ekologiese ineenstorting kan lei indien daar nie opgetree word nie. Gevolglik het die Izimvelo Natuurreservaat 'n dringende beroep op hulp gedoen om surplus olifante uit 5 van die provinsie se parke te verskuif. Die bewaringsliggaam sê al die parke het hulle kapasiteit oorskry met 3 wat hulle geraamde maksimum kapasiteit reeds in 2014 bereik het. Ondanks jarelange ingrypings soos voorbehoedprogramme en pogings om die habitat uit te brei, staar KwaZulu-Natal 'n ekologies onvolhoubare krisis in die gesig. Olifanttroppe stroop plantegroei, bedreig biodiversiteit en plaas druk op die reeds beperkte waterbronne. Die krisis het die vrees laat ontstaan dat die uitdunning van diere om bevolkingsgroei in toom te hou weer 'n moontlikheid kan wees. Elephant norms and standards require you to demonstrate that you've tried all non-lethal options to their fullest extent before you can even consider a lethal option. And so, we've been trying that for many, many years to try and avoid having to cull. But we've got to the stage now where there just are too many, and so culling will have to become one of the options. No formal decisions been made on that. Benewens die skade aan die omgewing, verhoog die toename in olifantgetalle ook die risiko van konflik tussen die mens en die natuur. We are experiencing increased rates of elephant moving south from Kruger through Mozambique into northern KZN, coming through into Tembe Elephant Park, into and through Ndumu. And we find them quite far south, and they can move a long distance in one night. And so increasingly rural people are being exposed to risk to their own lives, to their health, but also to crop damage. Izimvelo sê oorgrensverskuiwings is die eerste opsie. Reservate waar die diere veilig hervestig kan word, moet egter nog geïdentifiseer word. Bly ingeskakel vir die sportnuus, weernuus en nuus uit die ruimte net hierna. Die president van die Konfederasie van Afrika Sokker, Patrice Motsepe, sê hy duld geen korrupsie in sy organisasie nie. Motsepe sê hy werk hard om die geloofwaardigheid van die sokkerbeheerliggaam in Afrika te herstel en te bevorder. Senegal het verlede maand gevra dat die konfederasie deeglik ondersoek word nadat sy nasionale span van die Afrika Nasiesbeker titel gestroop is. CAF se appelraad het Marokko as kampioene aangewys. Motsepe het gister 'n 2-daagse besoek aan Senegal en Marokko afgesluit. Hy het in Dakar en Rabat met die lande se sokkerbase oor verskeie kwessies gesprek gevoer. Die besluit om Senegal van sy Afrika Nasiesbeker kroon te stroop en dit aan Marokko toe te ken was ook onder bespreking. Motsepe het na afloop van sy besoeke gesê geen korrupsie word geduld nie. I said if anybody wants to initiate legal action alleging that there's corruption in CAF, I don't only welcome that, I encourage them. And if anybody or any government or any individual has any perception or there's an allegation of corruption and you want to go to court, please go ahead.
Motsepe sê hy is vasbeslote om die huidige uitdagings te hanteer, die gewildheid van sokker op die vasteland te bevorder en al 54 lidlande te verenig. We have got certain regulations as CAF that we will enforce, that we will implement, that requires respect for the regulations, the statutes of CAF, that requires that nobody brings CAF into disrepute. Hy het bygevoeg dat die konfederasie sal verseker dat volgende jaar se Afrika Nasies beker toernooi in Kenia, Tanzanië en Uganda ook suksesvol sal wees. Dit is die eerste keer dat die toernooi in Oos-Afrika gaan plaasvind. Steeds by sokker, Suid-Afrika se vrouespan sê sy 2 vriendskaplike wedstryde teen Algerië volgende week in Durban vorm 'n integrale deel van sy voorbereiding vir die komende Afrika Nasies beker toernooi vir vroue. Die toernooi begin op 25 Julie in Marokko. Banyana weet deeglike voorbereiding vir die vroue toernooi later vanjaar is ononderhandelbaar. Die kaptein, Refilwe Jane, sê die kragmetings teen Algerië sal gebruik word om probleme uit te stryk. It's going to be very important for us to prepare very well, work on what we've been lacking technically and tactically as a team. There's a lot of things to work on. We still have to improve. Marokko het die toernooi verlede maand op die nippertjie uitgestel, maar die Banyana middelveldspeler, Linda Motlalo, sê dit het nie die groep van stryk gebring nie. The postponement of the WAFCON, I think it was a blessing in disguise. And if you look at it, our league here in South Africa hasn't started. So I think now we'll have time to prepare and get the teams to the league to start so that we can have more match fitness. Die eerste kragmeting teen Algerië vind Dinsdag by die Prinses Magogo Stadion in KwaMashu, noord van Durban plaas. Die eerste bemande sending wat na meer as 'n halfuur die maan bereik het, Artemis 2, sal na 10 dae in die ruimte terugkeer huis toe. Die 4 ruimtevaarders aan boord die Orion ruimtevaartuig sal na verwagting vroeg môreoggend in die Stille Oseaan neerstort. Artemis 2 is 'n kritiese reis wat die mensdom na ruimteverkenning en spesifiek maanverkenning teruggekeer het. Die ruimtevaarders sê hulle is opgewonde om terug aarde toe te kom en hulle geskiedkundige ervarings te deel. We can't wait to be back. I recently found some photos of myself on a family vacation at Kennedy Space Center, and we were posing in front of the Saturn V rocket with my siblings and my parents. And if I could have told that little girl who took home a picture of Earthrise and hung it in her room that she would eventually launch from that same place to see that same view, I'm pretty sure she would not believe it. Die ruimtevaarders se terugkoms teen 2 uur Suid-Afrikaanse tyd môreoggend sal na verwagting wêreldwyd aanskou word. En dis waar ons hier op aarde moet haltroep vanaand. Geniet die naweek wat voorlê. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk by die weerfronts inhou wat vandag gaan betref enkele buie kom voor in die Weskaap, streek oor sentrale dele van die land tot in KwaZulu-Natal, asook in dele van Mpumalanga. Hewige buie kom ook voor in die verre westelike dele van die Noord-Kaap, asook in die sentrale dele van die Noord-Kaap. Kom ons kyk nou na môre. Hewige donderbuie kom voor in die westelike helfte van die land met enkele buie wat voorkom in die sentrale dele. Dit streek oor die westelike deel van KwaZulu-Natal tot in dele van Mpumalanga. Lig tot matige wind kan ook verwag word langs die kus asook in die binneland. Daar is 'n weerwak uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weerdiens vir hewige donderbuie en dit kom grootliks voor in dele van KwaZulu-Natal en die verre westelike dele van die Noord-Kaap. Hierdie weerwak geld ook vir môre en dit kom in die sentrale dele voor van die Noord-Kaap. So wees asseblief versigtig. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng 'n warme dag kan verwag word. Pretoria se minimum daar is 17 met 'n maksimum 28. Bronkhorstspruit se maksimum is 27 grade
grade. In Limpopo 'n warme dag kan verwag word. Dit is bewolkte toestande ook. Messina se maksimum is 29 met 'n minimum van 16. Polokwane se maksimum is 28 grade. Dan beweeg ons na Mpumalanga, 'n warme dag kom voor. Sekunda se maksimum is 28 met 'n minimum van 17. Skukuza se maksimum is 30 grade. In die KwaZulu-Natal kuslangs gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word, anders dit warm. Port Shepstone se maksimum is 30 grade. Richards Bay se maksimum is 33 met 'n minimum van 20. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande met enkele buie wat verwag kan word, anders dit koel tot warm. Willowmore se maksimum is 23 met 'n minimum van 16. Mthatha se maksimum is 30 grade. In die Wes-Kaap, dit is koel tot warm. Vredendal se maksimum daar is 26 grade. Klein Willem se maksimum is 25. Kaapstad se minimum is 18 met 'n maksimum van 15. In die Noord-Kaap onthou asseblief die weerwag wat uitgereik is vir ewige donderbuie. Anders koel tot warm. Appington en Kuruman se maksimum is 27. Carnarvon se minimum is 17 met 'n maksimum van 23. Terug na die binneland in die Vrystaat, 'n warme dag kom voor. Welkom se maksimum eerder is 27 met 'n minimum van 13. Bloemfontein se maksimum is 26 en se minimum 13 grade. Dan laastens Noordwes, 'n warme dag kan ook verwag word in hierdie provinsie. Rustenburg se maksimum is 29, Ottosdal se maksimum is 27, Swaziland se minimum is 14 met 'n maksimum van 28. Dit is nou van ons hier by die weersentrum. Geniet die dag.